enti se wotimi hu se America say no baby a oba is open is an open environment for a commodity any source of life bia obi obitima wura mu bia no wotimi wura America just say it doesn't matter what kind of behavior or what kind of lifestyle or whatever you want to do. The only main focus is that wura America won say America no be wura no juma na obeye akwantu ni nyina no paadi that the correct word paadi ame o tukwan ba abrochira and te say wo ukrumu because me wo Ghana no adwuma me ye wa ha no adwuma ni bi wo kra me wo Ghana nkabale se meda adwuma ye na abrochira sisia so nka wo Ghana ne dey same adwuma ma wa nka meka se adwuma me nye do anasa ka obeda meda wani ba ha adwuma no because me fa ne say adwuma ye the most any ha adwuma pa baako eno so na eye padi a edisika ma bankofo botom bebree ewo akwantu mu pa eye bibia ye fe no home care or living living no chese obi a living chese me fan say Ghana me fan say o ma me abrowa bi a wanyina wontimi enye ono na adwuma wontimi nye bibi oye inactive obi obesusom se okudare obesusom obenumadura na de mano obed Saturday a ona de be no enti se Ghana na nka bo se obi se me ko akurase akofa obi aba betan no abehwe me abrewa na ama me wontua ne ka wonye ne hwe enti se eno na bruchira na ye frɛ no living enti nipa no betima akwa share living for over months 6 months ibu kwa no mafie otua dan ka obi wa high dan ni nyema gum obi antinti dan ebia every month bia otua bia $1,400 $1,200 $1,300 otua light bill otua utility enso no wonnam ote obi fie na oyedan o hwe nipa no se nipa no mpom ebe den ni etua ne kanti utimu say this is the hard worker say o Ghana and I say even say see ampo na ye kasa obi o Ghana o ka kire na obeka kire say adwuma ne de menye na say adwuma wo kan say obeye this obi okucha household certificate bi ana CNA ana LPN yes and those kind of senior man so no is only say why you determine say won sabeka won sabeka because America no sign juma no yebeka no yekrum kasa se na ebe ya ebe wo say obi betima ba say ebia me baaye no medical ye nyame green card bibia me document na me baaye obi so ho a obansa hwe na ebia bibinti wa ba bekam wo enti say obi sa no ba bekam anase obi wo ho na obekamu sana na se ninua bi dum no nyama bi a na because unni atnase ni nti no enka sa living no eye ma enti se meka se adwuma bi wo ho a nka wo Ghana nka wonye no meka sa because living no ye adwuma bi a se nka ye Ghana wo bekwa kofa wo bi free kurasa so mehwe wo maame enti say wo Ghana na oba na yesi kwotena obi fi na hwe na akasa alana me because okwa enema nipa na beye no oyo obi a enema ye wotan a untimi enye den enhwe nipa no but enam say waba kwantu mu a obepe abrabonti no sanema no just secondary matter odi beto nchembe na wahwe die nti a oba akwantu no mu ya na mentwa na oba akwantu mo den na so ye se oba akwantu no mu a first ne medical kapa atenase se me kasa atenase a se oba America ni odidi kan onu di kan ba America ha no onu ene ba bejew atanipa na wo besoe wono so no onu no ba bejew ena yenuanum na omo Ghana na ye omotai ba no nipa na onu oba wo betana ne nchen no he or she came to pass through process and sana dana wotimu no wotimi tenam enti se wo so oba na obetena ne nchen a menye wadwen se
obetran nchen ebia or say men fa won adewe economize adewe say adewe ye ni say bibiri o wa no my offended say me betran won nchen ti ana there be because everything you do go with a cost. In America. In America, everything bibia obeye bia go with a cost. How obey you how obey you electricity. Would you any demo because ahano and to say Accra beka say mesora na makudum na makoto nyama na mabeta na maya de chia because if you do because sikana adwuma na wo ye no at the end of the month no a lot of the money go back to bills. But because we ba kwantu mutini wonim ne awo hwehwe nti kakra na ebe ka ho no ene na wo be save adwuma na wo ye no sika no a wo gene pi na kora bills mo obi man so adwuma na wo ye no nti say America wo bibi ye friend say annual salary nti wo be ka to say annual salary you make like $100,000 okope adwuma o na okope bi obi onhwe ahia eba obotom after tax but ohwe the gross ayina eba o pay o check and so or see unya 100,000 annually and that's what they beat but on the reality no that is not the money in your pocket. So the little one that come into your pocket no the same money you're going to use for bills. So at the end of the year no or gross better say 100,000 but you have only $10,000 in your pocket.